Bakauleng ba ba rategang ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Morwalla Moya wa Mokgethwa mo bekeng ya the saints. Beke ya bagalaledi e leng beke ya the saints. Beke ya bagalaledi e leng beke ya rona rotlhe bao re kileng ra kgetha Modimo wa rona gore a re etelle pele jaaka bakeresete. Bakauleng ba ba rategang lengwalo la rona re tle go le bona mo go the Gospel by St. Luke chapter 6. Mme ditemana re bala ditemana from 20 to 31. E balega ka tsela ke looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how the ancestors treated the false prophets. Love who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to do you. Amen. Bakauling ba ba rategang lengwalo la kajeno ke le le buang ka di blessings go segofatswa bakauling ba ba rategang, and the woes, misfortunes or curses. Bakauling ba ba rategang re utlwa gore Morena Jesu ge a lebeletse barutwana ba gage o tla ka a parable o ba ra a re ba ba tlhogonolofaditsweng ke bao ba leng poor, ke ba leng poor gonne ba tla bona mmuso wa magodimo. Beanong bakauling ba ba rategang, we need to interpret this correctly. We need to interpret this correctly. Ge re interpreta goba re tlhalosa se se tlhaloswang ke lekwalo bakauling ba ba rategang, blessed are you who are poor, for yours is
is the kingdom of God. The poverty that God or our Lord Jesus Christ is referring to is not the poverty that we're thinking, that udila o sena sepe ka ntlha ge motlhomongwe o sena tiro kgotsa o sena se o ka kgonang go ikgobokanyetsa tsa lefatshe le le ka kwano o sena tsela ya go ikgobokanyetsa, then go raya gore ko wena o tshepisitswe mmuso wa magodimo. Nnyaa, blessed are you who are poor mo moyeng, in spirit. In spirit, ba kauleng ba ba rategang ga se poverty ya material possessions, ke poverty ya ka mogare ga gago. Poor, the poverty that Jesus is. Are you who weep now, for you will laugh? O tla tshega morago. Setshego se re buang ka sona ga se setshego sa dijoku sa tsa nama ya bophelo ba lefatshe le le ka kwano, ke setshego sa the spirit se se tileng sa kgona go kry-a dijo, sa fepega mo lefatsheng le le ka kwano, gonne go fepega go Morena Jesu a go buang o raya gore o tshwanetse wa nna rich in your spirit, mo moeng wa gago o nne rich o sa le ka kwano, gonne dilo tsotlhe tse di ka go dirang rich ke tsa mo lefatsheng le le ka kwano. Ba kauleng ba ba rategang, go o bonale gore o wa modimo, o bonale gore o wa ga Jesu Kriste gona fo lefatsheng le le ka kwano. So ba kauleng ba ba rategang, blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Ga o tsere Morena Jesu mme o kgobotletswa ba ka stepa, o kgobotletswa because of this name, then you must know you've got a place in the kingdom of God. You've got a place. That is why kere go nna rich, go nona ga the spirit go diragala re santse re le kwano, re santsana re lefa, re bone ka bo Stefane happens here. Now the poor, the poverty we are referring to, bangwe ba ka nagana gore re bua ka ditšhelete, batho ba nang le ditšhelete, batho ba nang le material possessions, and o bo ba lebelela ore wena o setse wa tlhotswe ke mahumo a o nang le ona. Ga se nnete eo ba kauleng ba ba rategang. Mahumo a o nang le ona a lefatshe le le ka kwano a tshwanna gore o ka nna lona go ya ka gore o dira ka thata gore go kae, o itirela go fitlha fo kae. As long as o sa utswe o itirela ka toka, ba kauleng ba ba rategang, you are entitled to a otlhe mahumo a leng teng mo lefatsheng, mme fela o tshwanetse wa gopola le lehumo leo mowa o tshwanetseng o nne le lona. Ba kauleng ba ba rategang, a seke ra sirwa ke go nna le mahumo a mo lefatsheng mme ra lebala gore mowa le ona o tshwanetse wa kry-a lehumo la ona. Mme mo lekwalong la rona la ka tseno le lehumo leo re buang ka lona le go kgobotletswa ke ka mowa e seng ka nama. Ba kauleng ba ba rategang, amen. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. The rich in this verse, verse 24, re utlwa go thwe, woe, you are unfortunate. You've got misfortunes. You are cursed already. Wena o leng reng o mowa wa gago o ipolelelang gore mahumo a gago a lefatshe ke ona a e leng modimo wa gago, ke ona a ka go thusang ka everything. Wa lebala gore modimo ke monga tsotlhe.
ge o lebala gore modimo ke monga tsotlhe ba ka ba rategang re gopola King Solomon o ne a kile a ikopela gore a fiwe botlhale ke modimo mme ba ka ba rategang re a utlwa gore modimo a mo okeletsa a mo fa le tsotlhe tseo re di labalelang re le batho ba nama a mo fa tsona gore a tla ske a nna le a ska nna le doubt a ska nna le doubt a iphitlhela in between him le modimo go na le the material possessions tse e leng gore di dira gore a tlhokomologe go sala modimo morago ba ka ba rategang le wena fela bjalo le nna modimo a ka re fa tsotlhe tseo ge rona re tlhokometse mowa gore mowa re o direle a place mo o tlo yang ko teng in the eternal life ba ka ba rategang ke lengwalo la rona ke molaetsa wa lengwalo la rona ba ka ba rategang o ka tswela pele go fitlha go 31 di temana tsa rona di fela kwa go 31 ke a leboga a rapela modimo tate modimo morwa modimo moya mo kgethwa tate ra leboga ntšula gago leo re le bonang mo letsatsing la ka tseno le le buang ka ditshegofatso modimo wa Israele le di curses tseo di ka tlang ga re itlhokomologa lentswe la gago modimo wa Israele ga re itlhokomologa lentswe la gago goba le wena go nna le dilo tse di tshwanang le material possessions tsa lefatshe le le ka kwano thaba e kgolo e nnang teng mo magareng a rona le wena modimo wa Israele ke yona e ka dirang gore re iphitlhele re le mo di-curseseng mme ka tseno modimo wa ka letsatsi la the saints letsatsi la bakreste letsatsi la rona Heavenly Father we are coming back to you and we are saying modimo wa ka we acknowledge that re ba dira dibe mo matsatsing mo dibekeng mo dikgweding re ntse re tlholwa ke maikutlo re tlholwa ke dipono tsa matlho a rona Heavenly Father re kopa o re itshwarele le bao ba ba sa kgoneng gore ba bona gore ba tlhoka tshwarelo Heavenly Father ba itshwarele mme ba kgome give them in the name of the Father the Son and the Holy Spirit amen ba ka ba rategang e ne e le lona ona molaetsa wa rona wa beke e re leboga ga re kgonne gore re boele gape mo systeming e re kileng ra nna le yona mo nakong ya COVID ga re itse gore a e fetile kgotsa re santse re le mo gare ga yona ga re itse ga e senke utlwe from our government gore na re fo kae re tsamaya fo kae morena le segofatse morena a le phasimisitse sefatlhego sa gage a le gaogele morena le